Još jedan pozdrav poštovani gledalci Mozartovog YouTube kanala. Kako stvari stoje, ovo će biti ujedno i poslednji rukometni podcast u vezi sa Evropskim šampionatom u ovoj 2020. godini. Iz prostog razloga jer su i Srbija i Makedonija završili svoje učešće na starom kontinentu. Dakle, razočaravajući ishod za obe selekcije. Za Srbiju smo znali posle drugog kola. Što se tiče Makedonije, to je bilo prilično iznenađujuće kako se sve odvilo, ali krenimo redom, Stevane. Da damo završnu reč, kada je reč o selekciji Srbije, pokrenula se jedna nova bura, javljaju se bivši asovi i tako dalje. To je ono što će biti centralna tema, čeka se odgovor iz Rukometnog saveza, vidjet ćemo šta će biti, da li je ovo neki talas koji treba da donese promene. Što se tiče same utakmice, očekivan ishod, odnosno pobjeda Hrvatske, iako nije bilo pravog takmičarskog naboja jer nikome nije to značilo mnogo, jeste Srbiji. Drago mi je da su momci malo podigli nivo samopouzdanja, da su vidjeli da mogu da se nadmeću, ali ono što ja moram da kažem, ne sme se ova utakmica tretirati kao reper za budućnost, jer pričao sam sa dosta ljudi i svi su sličnog utiska koliko god da znaju rukometu. Hrvatska je nekako odradila meč s pola snage, odnosno kad su dodali onaj gas, tad su i prelomili meč u drugom poluvremenu, primorali nas na veliki broj grešaka i onda donekle obezbedili mirnu završnicu. Upravo tako. Pokazali su svu svoju snagu u drugih 30 minuta, kompaktnost i ono što je Lino Červar na kraju prikazao, to je da on jednostavno nije želeo da prepusti ništa slučaju. Igrali su oni od kojih se najviše očekuje i možemo vidjeti da je Hrvatska zaista napravila očekivano dobar rezultat, sve 3 pobjede. Za razliku od Srbije veliko razočaranje. Nije se očekivalo da će Srbija zaista doživjeti sva 3 poraza. Ja se ne sjećam velikog takmičenja na kojem Srbija nije zabeležila ni jednu pobjedu. I ako posmatramo to svetsko prvenstvo o kojem smo pričali prošle godine gdje je trebalo otići korak dalje, to se nije dogodilo, onda možemo zaključiti da je ovo zaista bilo ispod svakog očekivanja. Ono što smo negde rekli u prethodnom podcastu, mislim da će u budućnosti plasman selekcije Srbije na svako veliko takmičenje biti uspeh. Znači, ne pravimo alibi za ove rezultate. Neko treba da preuzme odgovornost i da potvrči crtu zašto je to tako. Ali u ovom trenutku, momci koji se odazivaju za nastupe, taj sistem igre i sve ostalo donosi takva očekivanja. Ne mogu da kažem da je meni iznenađenje 3 poraza, ali način kako je došlo do toga jeste možda razočaravajući. Barem bod s Crnom Gorom je mogao da se osvoji i tako dalje. Ali šta je bilo? Bilo je, pričat će se o tome u narednim danima. Možemo da pređemo na selekciju koja je po mom mišljenju zbog nekog jedinstva u savezu, zbog homogenosti u ekipi, zbog ljubavi nacije i podrške nacije prema rukometu, broj navijača na licu mesta i iskustva pojedinih igrača možda još više razočarala Makedonija. Ali ako i pogledamo ekipe koje su bile u grupi B. Baš sam teo to da kažem. Dakle, sastav grupa jeste domaćina Austrija, par vrhunskih igrača, ali nije to vele sila. Česi također, Ukrajinci su savladani u posljednjem napadu. Čini se da ovaj turnir ipak nije doneo iskorak za one koji treba u budućnosti da nose dres Makedonije, a posebno razočaravajući je bio faktor igre u odbrani. Apsolutno, prosto je neverovatno za ljude koji ozbiljnije prate rukomet da jedna Austrija koja nije vele sila, moramo tako reći, u evropskim okvirima, jednostavno u jednom trenutku vodi se 11 golova razlike. Odbrana opet u nekim trenucima Makedonije nije postojala. Igrači su lagano prolazili, bilo je i tehničkih grešaka, razbranio se i golman austrijske reprezentacije. I ako pogledamo tu završnicu, prvo poluvremena i početak drugog, praktično to je ta deonica, odnosno to je taj period igre od nekih sveukupno 10 minuta gde je Austrija stigla do te dvocifrene prednosti i na kraju rutinski taj meč privela kraju. Ako je na kraju bilo samo 4, jasno je bilo da će Austrija to mirno privesti kraju i proći sa 3 pobjede dalje. Ono što je uočljivo, po mom mišljenju, najviše, Austrija se u prvom kolu namučila sa Češkom, odnosno igrali su egal do samog kraja. Austrija i Ukrajina, slomljen otpor Ukrajine u posljednjih 5 minuta. Na kraju, ono što je trebalo da bude derbi grupe, ispade najlakši posao za domaćina. Znamo da su tu snaga Bilik i Janko Božović, ali čak oni nisu ni toliko povukli koliko nije bilo karaktera za igru u odbrani. To se desilo i protiv Češke u drugom poluvremenu. Dakle, to je sad već postao trend u nekih 90 minuta igre Makedonije. Ono što je također bilo izgleda negde što je poremetilo hemiju, činjenica da Mitrevski nije bio starter u drugoj utakmici je dovela do toga da ne bude te forme u trećem meču. I još jedna stavka samo jeste bio taj rezervni golman, uslovno rečeno Austrija iznenađenje, momak koji brani u austrijskom prvenstvu Eichberger, ali
nije dovoljno da vas samo takav jedan golman sputa. Drugo je kad francuski, norveški ili švedski golman ima takve procente, pa vam je još teže. A Austrija je neko ko bi trebalo s Makedonijom da se meri 50-50. Ono što je mene iznenadilo u određenim periodima utakmice, znamo kakve su mogućnosti Nikole Bilika, a videli smo neke njegove golove sa razdaljine od 10-11 metara gde je on praktično sam povukao loptu, odrazio se na šuteve, nije bilo nikakvog faula. Prosto mi je nezamislivo da takav jedan igrač nije mogao biti zaustavljen adekvatnije, a od njega je praktično pretila najveća opasnost, ako se ne varam, 6 golova, čini mi se da je dao do kraja, uz 2 neka promašaja, Božović također dobar, Robert Weber, dakle to su ta 3 igrača koji su pokazali da su nosioci igre i mislim da je Makedonija imala dovoljno vremena da se pripremi, da osmotri, da snimi ekipu i da mnogo bolje parira. To nije bio slučaj i eto, ostaje žal i za tu našu komšijsku selekciju što se oprostila posle prve faze od velikog takmičenja. U svakom slučaju, SFRJ postava se nije proslavila. Tamo gde se najbolje radi s igračima je došao najbolji rezultat da je najzdravija rukometna sredina. Hrvatska i Slovenija će dalje. Tako je. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija završavaju učešće na ovom proširenom formatu. Biće zanimljivo u nastavku iz mnogo razloga. U ovom delu Kostura Stevane definitivno se izdvajaju kao favoriti, složit će se Hrvatska i Španija, najviše su pokazali. Nemci sa tim skromnim igračkim kadrom na bekovskim pozicijama usled velikog broja povreda nisu konkurenti. Trebalo bi tu da Hrvatska i Španija budu na prva 2 mesta kada se formira nova grupa. Vidjet ćemo šta će biti. A možemo reći po rezultatima, pored Francuske koja već je ispala kao veliki favorit ovog svetskog prvenstva, Danska je zabeležila loše rezultate i ako gledamo taj poraz od Islanda u prvom kolu, moramo reći da je veliko iznenađenje bio i taj remi sa Mađarskom. Jeste, teo sam da pređemo posle na taj deo zato što je tamo mnogo komplikovanije, ali eto, ako kažemo vamo Hrvatska i Španija negde figuriraju kao favoriti, vamo će biti mnogo uzbudljivije. U trenutku snimanja ovog podcasta nemamo poslednja 2 rezultata, ishod gde su mogli da iskalkulišu Danci i Mađari, odnosno Islanđani i Mađari, X Dansku ostavlja bez daljeg učešća i tako dalje. Ali eto, tu sada jedna Slovenija prikazuje sjajnu igru, preneće 2 boda. Imamo Norvešku, da podsjetimo, eto, sada smanjenu Mozartovu ponudu, ali probajte opet Norvežane do kraja. Mislim da su se dobro zaleteli i da je ovo možda šansa za njih da budu barem u top 2 selekcije i to verovatno fino plaća kada je reč o Mozartovoj ponudi. A što se tiče ovih narednih dana, biće jako zanimljivi ti skandinavski derbi u borbi za prva 2 mesta. Pa da, sada ta glavna faza takmičenja donosi po 4 utakmice u novoformiranim grupama i to su sad već prošle ekipe koje su kvalitetnije, tako da će biti svakako boljeg rukometa, a mislim da je konkurencija baš žestoka. Ne mogu još uvijek da predvidim ko bi tu mogao do polufinala, ali eto, recimo Norveška da je pokazala izvrstan rukomet, iako su se sinoć malo u onom prvom delu meča mučili protiv Portugala. Reprezentacija, opet koju ponavljamo, je prijetno iznenadila na ovom evropskom šampionatu, ali opet ponavljam, to nije slučajno. Oni mnogo ulažu u rukomet i klubski i sada eto i reprezentacija postavlja neke nove standarde gdje će drugi morati ozbiljno da se čuvaju i paze, ali na kraju i da analiziraju sve ono što Portugal radi. Tako da eto, uz Šveđane, Norvežane i generalno Skandinavce, tu su te balkanske reprezentacije Slovenija i Hrvatska i naravno Nemačka, tako da biće tu 5-6 ekipa koji će sigurno biti u onoj najužoj konkurenciji za medalje. Pošto u ovoj dubletu, Stevana i mene, ja više igram kladionicu i forsiram, ja bih posavjetovao u nastavku turnira pobjede Norveške, čak i onim derbijima sa Švedskom ili Danskom ili barem neke nerešene ishode, a također verujem da će Španija i Hrvatska ostvariti pobjede u drugom delu, pa gotovo protiv svih rivala. Ali vidjet ćemo, bilo je mnogo iznenađenja, možda će tako i biti. Stevane, neku završnu reč s svoje strane? Pa eto, ja se samo nadam da će ovi razočaravajući rezultati na Evropskom šampionatu i Srbije, odnosno Makedonije, uticati na nešto bolje, na neke promjene koje će vratiti slavu rukometa, pre svega u Srbiji, a svi znamo kakve smo medalje osvajali na velikim takmičenjima, da ne pričamo o olimpijskim igrama i u ženskoj i muškoj kategoriji gdje smo se kitili zlatom, sada već davne, 84. Do nekih boljih rukometnih vremena pozdravljaju vas Sreten i Stevan.